Fl-impjant tad-Delaru fiż-Żejtun it-Tlieta filgħaxija, il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar investiment multi-miljunarju. Id-Delaru se tibni l-akbar impjant tal-istampar tal-flus tagħha fid-dinja ġewwa pajjiżna li ma' investiment se joħloq mit-impjieg. L-impjant fuq 29,000 metru kwadru se jkun west state of the art u se jirdoppja l-kapaċità tal-produzzjoni u se tkun qed tistampa maż-żewġ biljun karta tal-flus fis-sena. Dan l-investiment kien possibbli bil-ħidma bla waqfien tal-Malta Enterprise u l-impjant il-ġdid se juża l-enerġija b'mod mill-aktar effiċjenti. Din il-kumpanija tiġġenera ma' 3 miljun euro kull sena fl-ekonomija ta' pajjiżna. Waqt it-tnedija ta' dan l-investiment, il-Prim Ministru Robert Abela spjega kif dan l-investiment juri li r-reżiljenza dejjem teleb l-ostakli u tiġġenera r-riżultati. Il-Prim Ministru sostna li l-pandemija ġabet għażla għall-Gvern bejn awsterità u investiment. Instead of worrying that government would be embarking on cost-cutting exercises and reducing its investment even in the national infrastructure once the crisis was over, firms know that we will be carrying out the most ambitious investment ever in our nation's industrial infrastructure. Dr. Abela qal li huwa kburi wkoll li l-Gvern għażel l-investiment biex bekk ipprevena sitwazzjoni ta' 50,000 persuna bla impjieg. Saħaq li l-Gvern qed jgħin lill-industrija biex teqleb għall-operat li huwa iżjed ħabib tal-ambjent. Qal li waqt il-pandemija Malta rreġistrat l-inqas rata ta' qatt fl-istorja u elenka l-numru ta' miżuri li jgħinu lin-negozji fosthom il-Covid Wage Supplement. Semma wkoll li pajjiżna kiseb l-akbar pakkett ta' fondi Ewropej fl-istorja li bihom jista' jgħin lill-industriji. Il-Prim Ministru semma kif il-Gvern se jibqa' jkun għan-nies u dan se jurih biċ-ċar fil-budget li se jitressaq fil-11 ta' Ottubru. Dr. Abela għalaq billi qal li Malta se taħdem għal karriri ġodda li jħolqu l-opportunitajiet, art fertili għan-negozji u kwalità ta' ħajja mill-aqwa għal Maltin u Lawċin. Min-naħa tiegħu il-kap eżekuttiv tad-Delaru stqar kif din il-kumpanija ilha f'pajjiżna għal 46 sena u hija kburija bil-ħaddiema tagħha f'pajjiżna. Huwa qal li l-kumpanija tinsab grata għal mod kif ġiet milquha f'pajjiżna, speċjalment mill-Gvern. Many customers choose to come to Malta and choose that their work is done in Malta. The past 18 months has been a testament to the resilience, community spirit and innovation of the teams we have here and around the world. And on behalf of the management team at Delaru, I want to thank them all for their hard work. It is important to us that our relationship with the government of Malta and its people is mutually beneficial. Sostna l-kumpanija qed ħares il-qudiem sabiex tkompli din ir-relazzjoni ta' produttività li għandha ma' Malta u inkoraġixxa l-intrapriżi barranin sabiex jinvestu f'pajjiżna bil-konfidenza. Il-Ministri Mirjam Dalli u Silvio Xkembri kienu preżenti għat ħabbira ta' dan l-investiment flimkien ma' rappreżentanti tal-Malta Enterprise u l-Indis.